Priča o Nikšićkom festivalu gitare počela je 2005. godine kada su istaknuti crnogorski gitaristi i pedagozi Goran Perišić i Danijel Cerović poželjeli da gradu podare umjetnički događaj koji će poslužiti afirmaciji vrhunskog gitarskog izvođaštva, domaćoj publici mogućnost da se upozna sa globalnim težnjama u ovom domenu, a mladim crnogorskim talentima da uče od vodećih svjetskih gitarista. Tako je festival tokom proteklih 14 izdanja u Nikšiću okupljao više stotina umjetnika koji su našoj publici pružali vrhunski umjetnički ugođaj, ali i nosili glas o našem gradu, ljudima, kulturi i zemlji. Svih 15 godina naš festival zapravo je svijet u malom, svijet u gradu pod Trebjesom. 15 godina uprkos svemu i uz brojne prijatelje. Hola Daniel, hola Goran. Muchas felicidades por vuestro 15º aniversario del Festival de Guitarra de Nikšić. He tenido el honor de participar en varias ocasiones y tengo muy buenos y bonitos recuerdos del festival y de vosotros. Me alegra mucho saber que este año, aunque a pesar de las dificultades mundiales que estamos pasando, vais a celebrar el festival. Os mando un gran abrazo. Dobar dan. O Nikšić Guitar Festivalu bi mogao puno toga govoriti. Ali evo prva stvar koja mi pada na pamet je da se vratim i da se sjetim svog prvog nastupa koji se održao u okviru festivala, Gitar festivala, koji se održao na tvrđavi, visoko gore u Nikšiću. Sjećam se da sam svirao sam sa akustičnom gitarom i to je bio jedan od mojih prvih solističkih akustičnih nastupa. Znam da je bilo dosta ljudi, tvrđava je bila puna i koncert je prošao izvanredno. Nakon toga sam svake godine bio pozvan od organizatora, od dvojice velikih entuzijasta gitare i gitarske muzike, od Danijela Cerovića i Gorana Perišića, koji se bore da taj festival preživi i skoro svake godine sam dolazio u raznim ulogama, svirajući, držeći master klasove i bio sam isto i član žirija, tako da sam stalno bio nešto angažovan oko tog festivala, na moju veliku radost i zadovoljstvo. Inače, znam da je polako festival prerastao kasnije i u Montenegro Guitar Festival i da se održavaju u Podgorici i u Tivtu, ali ipak baza je taj Nikšić Guitar Festival. Žao mi je što živimo u ovim vremenima kada je muzika prva nastradala zbog svih ovih okolnosti epidemioloških, pandemioloških. Žao mi je i stvarno sam malo, kako da kažem, kao i svi muzičari, razočaran i gnevan, jer ne možemo normalno raditi svoj posao. I ne samo posao, ne možemo obavljati svoju veliku ljubav i veliku strast prema muzici i prema gitari. Nadam se da neka bolja vremena dolaze i da će festival produžiti da živi onako kako smo navikli da živi. I ja bih želeo da čestitam 15. rođendan Nikšić Guitar Festivalu, da pozdravim sve ljude koji su organizovali ovih godina, koji su učestvovali, koji su donirali, koji su sponzorirali, koji su nagradili te mlade talente koji se takmiče i koji pobeđuju na tim festivalima i dobijaju vredne nagrade. I eto, želio bih da poželim dug život i kvalitetan život, a našoj gitarskoj zajednici želim sve najbolje i želim da se što više svira uživo, da se što manje svira pred kamerama. Do neke sljedeće prilike, veliki pozdrav iz Dubrovnika, Vlatko Stefanovski.
Gitar festival u Nikšiću mi znači prije svega zato što su tu u temelje tog festivala usađeni moji najbolji drugovi, Daniel Cerović, Goran Perišić, a drugo, zato što sam i ja mislim, ako se sjećam, 2013. godine bio jedan od ljudi koji su otvorili taj prvi festival. Tako da, pa sam kasnije učestvovao, ne znam sad kojih sve godina, ali učestvovao sam i sa jednim projektom Kontraditore, koji je po ideji Stevana Koprivice smo napravili upravo nas trojica, Goran, Dado i ja. Mislim, festival sam po sebi je suštinski jedna potreba dva čovjeka koji žive u Crnoj Gori, odnosno u Nikšiću, da nešto daju od sebe svojoj zajednici. I to je ono što svuda na svijetu ljudi rade. Samo što je to kod nas incident. I onda je svaki napor da se to uradi, ja to jako dobro znam, je propraćen jednom teškom bitkom koja tek posle dugih niz godina, ukoliko opstanete, kao što je ovaj festival opstao, onda dobija onu svoju pravu valorizaciju, valorizuje se na pravi način. I ja ovim putem želim da čestitam 15 godina festivala gitare u Nikšiću i želim da čestitam Nikšiću što je pomogao da taj festival opstane ovoliko dugo, što se navikao na njega, što voli muziku, kao što je uvijek i volio, i nadam se da ćemo se uskoro vidjeti. Dragi moji Gorane i Danijele, trenutno prolazimo kroz neka teška vremena za sve nas umjetnike, uopšte umjetnike, ne samo muzičare, sve umjetnike. I meni je krivo što morate ovako da dočekate svoj 15. rođendan, to je jedan veliki jubilej. Ja vam ovom prilikom od sveg srca čestitam za sve što ste prošli do sada, za sve što ste uradili za vaš grad. Nikšić jeste grad kulture, to je grad intelektualaca i mislim da ste time što ste se borili sve ove godine za ovaj festival, borili ste se i za svoj grad i uradili ste jako mnogo za svoju državu. Samo vi nastavite da se borite i nikada ne odustajte od onoga što radite, radite jednu predivnu stvar. Srećan vam jubilej, srećan vam rođendan. Puno pozdrava. Hi, I would like to wish to Nikšić Guitar Festival a happy anniversary for the 15th birthday. And I remember when I was there, it was some years ago, it was a great pleasure, and I really wish you the best. I know it's a very hard time, but I know that now this festival is old enough to deal with that, and it was a wonderful memory for me to have participated to this festival. So good luck for this year, and see you the next year. Okay. Jako dobro se sjećam prvog nastupa na Nikšić Guitar Festivalu. Profesor Boško Jović na gitari i ja smo nastupili, mislim, 2018. godine. Ostalo mi je u super lijepom sjećanju, prvenstveno po sjajnoj organizaciji, a potom po prekrasnoj dobrodošlici cijelog tima, pogotovo Goran i Daniel koji su nas pazili ko malo vode na dlanu. Drago mi je najaviti da ove godine Nikšić Guitar Festival slavi 15. rođendan i drago mi je, izuzetna nam je čast, da ćemo profesor Boško Jović i ja i ovaj put biti sa festivalom. Drago mi je da ćemo biti dio online programa koji će se dešavati u periodu između 25. i 28. augusta. Veliki pozdrav za cijelu Crnu Goru, pogotovo za Nikšić i sretnoj ekipi Guitar Festivala. I ljudi, čuvajte se, pazite na svoje zdravlje.
vaše i vaših bližnjih. Svako dobro želim. Dragi prijatelji i kolege, poštovana publiko, zadovoljstvo mi je što mogu da vam se obratim kratko povodom 15-godišnjice od osnivanja našeg festivala. To je veliki jubilej za nas, značajan događaj i značajan datum. Naravno, žao mi je što ove godine nećemo moći da organizujemo koncerte u Nikšiću kako smo to radili do sada, pred našom divnom nikšićkom publikom koja je zajedno sa nama rasla i stasavala svih ovih godina, ali eto, zbog zdravstvene situacije nismo bili u mogućnosti, jer prije svega zdravlje naše publike i naših umjetnika su od primarnog značaja i poštujući mjere koje su naše zdravstvene vlasti propisale, mi jednostavno nećemo biti u prilici da to organizujemo, ali smo našli mogućnost da ove godine prezentujemo naše programe putem televizije i putem online sadržaja koji će biti dostupni na našim platformama i veliko mi je zadovoljstvo da mogu da najavim te programe. Želio bih da se zahvalim svim pojedincima, umjetnicima, institucijama, zbog toga što su svi oni bili dio naših 15 godina i dio naših uspjeha i fantastičnih projekata koje smo imali priliku da slušamo i gledamo u Nikšiću, i vjerujem da ćemo se sljedeće godine naći na dobro poznatim scenama u Nikšiću, na scenama pozorišta, muzičke škole, bedema, i da ćemo moći da se radujemo mladim umjetnicima i onim etabliranim iz čitavog svijeta, i vjerujem da će ovaj festival trajati još barem 15 godina sljedećih. Svako dobro. Poštovani prijatelji, ljubitelji klasične gitare i umjetnosti, davno je rečeno da je tužno radost radovati sam. Ja znam da ove godine, iako smo u online izdanju, veliki broj vas, veliki broj ljudi koji nas prati i koji nam daje podršku svih ovih 15 godina i danas je uz nas putem online 15. online izdanja. Želim još jednom da se zahvalim prvenstveno svim onim ljudima koji su dali učešća aktivno u našem festivalu, u festivalu Nikšić Gitar Festivalu, bilo kao koncertmajstori, bilo kao takmičari, i svim onim osobama i pojedincima kao institucijama koji su punih 15 godina uz nas i daju nam podršku da dođemo do onoga do čega smo došli, a to je ne mali jubilej 15 godina postojanja jednog festivala klasične muzike koji je kroz, možemo reći, jako turbulentna vremena u kojem se nalazila naša zemlja i sam doživio jednu, da kažem, u jednom momentu jedan turbulentan uspjeh od neke 2010. godine pa do danas, tako da sam ponosan za sve ono što smo napravili u posljednjih 15 godina, jer ovaj festival nije dijelo pojedinca niti dva čovjeka, nego dijelo jednog ozbiljnog tima ljudi koji godinama vjerno i marljivo radi i vodi, da kažem, politiku razvijanja same ove manifestacije. Još jedan put hvala vam puno. Želim sljedeće godine da nas vidim u našim novim koncertnim dvoranama, u onom sastavu u kojem sam vas gledao i proteklih godina, i želim da u budućnosti nastavimo da živimo muziku u pravom smislu, a ove godine ćemo pokušati to da uradimo što najbolje budemo umjeli u online izdanju. Hvala još jedan put i živjeli.